Dobro jutro svima vama, svim pratiteljima Premier Lige Bosne i Hercegovine. Kao što vidite, jutro započinjemo sa jednom kapom. Kapa je urađena u fazonu fudbalskog kluba Želje. Dobio sam je na poklon, ali da prije svega vama prezentujem ukoliko i vi isto želite da imate ovu kapu, možete se javiti Damiru Sablji na Instagram profil, pa raspita se sve vezano o cijeni, svem ostalom. Vrhunska je, topla je, znači sad sam je nosio na utakmicu i stvarno je dobra kapa. Veličina isto dobra, tako da, eto, prije nekako krenemo pričati o svem ovome, da malo promovišem lokal biznis. Vraćamo se mi na kačket. Gdje je kapa tu. Vraćamo se sad na kačket. Da vas pozdravim prije svega. Ovo kolo se ipak odigralo, iako smo očekivali, jeli? Pa ne vrijeme, očekivali smo snijeg, očekivali smo da bi moglo pasti snijeg, međutim, Premier ligaši se potrudili i bili su, hajmo reći, na dobrim terenima utakmice u Širokom, u Mostaru, Sarajevu, dvije, Banja Luka i Posušje, sve renovirani tereni i sve tereni koji su urađeni, osim Grbavice naravno, međutim na Grbavicu su zaista ljudi koji, neću ih imenovati opet, ali su stvarno uradili vrhunski posao sa pokrivanjem onim po terenu i zaista čestitam na tome. Ostali sve to palili grijače, sve u svemu. Prošli smo ovo kolo koje će vrlo brzo biti opet, sutra već kreće od jedan utakmicom Igmana i Veleža. I s te strane, kada bude, ne znam da li ću stići analizu raditi, tačnije ne analizu nego najavu kola, jer je veoma brzo i danas će tek sudije tamo nekad popodne da izađu, ali evo vidjet ćemo, pišite mi šta i kako, možda se uključimo live večeras nekad kasno, pa malo da prokomentarišemo to sve, ništa neobavezno, jer zaista već sutra i prekosutra imamo nove utakmice i vidjet ćemo ko će tu biti izabran da bude na centru, pa da možemo znati nešto više. Utakmice petak, subota, nedjelja. Izvukao sam 38 pitanja. Šta da kažem? Suština da je ovo kolo donijelo derbi, jel tako? Da jednostavno u derbiju kola je Zrinski stvarno pokazao snagu. S druge strane, neke sigurne rutinske pobjede Borca i Želje, jedan preokret Veleža, jedna teška utakmica za Široki iz koji je izašao kao pobjednik, ali na kraju isto tako pobjeda Goška koja je iznenađujuća, malo kafe. Iznenađujuća pobjeda Goška, pa ću ja to krenuti redom. Što se tiče suđenja i ovih svih stvari, ima tu par pitanja također, ali evo da ne dužim, krenut ću da komentarišem. Prvo pitanje, Sarajevo Zrinski 0-1. Prije svega želio bi se zahvaliti ljudima koji su mom prijatelju Dini i njegovim prijateljima koji su me poveli na utakmicu, da kažem. Gledao sam utakmicu uživo i interesantno mi je bilo gledati stvarno, jer ja volim to da gledam. Ono što mogu reći jeste da je ovdje zaslužena pobjeda Zrinskog. Sada ću govoriti trenutno o rezultatu i o utakmici, o stavu na terenu, jednostavno od zadnje linije, sigurnost Jakovljevića, Barišića do bekova, Tičinovića, Čorluke, sredina sa Savićem i Surdanovićem. Jednostavno je to bilo dosta dobro. Krila raspoložena, Nardin na vrhunskom nivou i mislim da je Zrinski pokazao neku snagu i da je samo njima u biti da oni fokusirano uđu u svaku utakmicu, da će zaista biti teško prekinuti niz, jer Zrinski ima još jednu utakmicu tu sa Borcem koja mu je prebitna. I ako to ne izgubi, ja ne vidim da će on više izgubiti bodove i ovo mogao biti
apsolutni rekord što se tiče bodova. Što se tiče same utakmice, onako, Sarajevo ko nešto želi da napadne, Zrinski je tu imao par šansi, jeli prvo glava malog Topića, pa poslije toga, jeli, kada je Čuži išao direkt na golmana, Rogić odličan zaista bio. Sarajevo imalo neki šansi, jedna tu šansa Golijašvila, sad ne znam da li je to offside bio, da li mu je dao loptu ispred njega. Suštinski, pravi derbi, nadmudrivanje do trenutka kada je jednostavno Barišić prodao foru i na foru izveo jedan prekid gdje se tamo Renan raspravlja sa sudijom, da je tu ispred Barišića da blokira, da ga blokira za brzi napad. Istog obično i biva, jeli, da je pao go i odlična reakcija Nardina, zakucava loptu u mrežu i onda kasnije zaista nije tu bilo nekih prevelikih šansi i Zrinski je uzeo, po meni, i ranije sam govorio da je Zrinski po meni favorit za osvajanje titule, međutim, po meni su ovo 3 krucijalna boda za odmicanje Sarajeva iz te borbe. Ostao im je još borac i vjerovatno će raditi na tome da to riješe, da ne izgubi u Banja Luci i da onda u budućnosti odmaknu se i borcu, ali sad Sarajevo ima 2 gostovanja, ima i Zrinski, ali u mnogo boljem je momentumu, a pritom se vraćaju svi ozlijeđeni igrači. Drugo pitanje. Lopta se kretala kod gola. Da, lopta se kretala kod gola, to nije ništa strano i sporno. Ja ću te sporne situacije objavljivati na svom Facebook page-u tamo gdje nekako ima veliki broj publike, skoro je 10.000 ljudi tamo i tu će nekako biti ta analiza ovim zoomom Samsunga. Zaista je super. Kretala se jeste, međutim, da vam objasnim jednu situaciju, da u kretanju lopte, što se toga tiče, tu VAR ne može reagovati, tu mora reagovati ili glavni sudija ili pomoćni sudija ili na kraju krajeva Renan, malo da ne zijeva tamo nego da reaguje na situaciju, da je fokusiran. Znam sam po sebi kad sam igrao tu poziciju šta mi je bilo, da sam uvijek, ne može nikako se desiti da je stoper ispred mene. Logično. Dok su on tamo raspravljao, ljudi uzeli loptu, gurnuli, ona je bila u kretanju veoma minimalnom, a s te strane ja lično ove stvari nikad ne bi ni vraćao ni bilo šta, zato što je ovo nekako sportski, mangupski, ne znači ti taj ništa jedan cenat ili se kretala ili nije, naravno zakonski nije ispravno, ali mislim da kad ti neko prospe foru, da to apsolutno je na nekom fudbalskom nivou, sportskom i da je to upravo to nadmetanje, da tu ne vidim ništa loše. S te strane, ne može se niko tu vaditi ni na kakvo kretanje lopte, akcija vrhunska, kasnije Nardinov gol i to je to. A da se lopta kretala se, da nije ispravno, nije ispravno. Treće pitanje, Nardin utakmica života. Odavno me jedan igrač nije oduševio uživo, kao što je utakmicu odigrao Nardin na Koševu. Realno utakmica, pa mislim koja će ga prodati iz moje perspektive. Veoma kvalitetna utakmica, duel igra, pas, otvaranje u prostor, iznudio je 10 prekršaja, par žutih kartona, realizacija vrhunska, ono što je dobio riješio je, zaista jedna utakmica u kojoj je pokazao sav talenat koji nije pokazao na Koševu dok je bio, ali ovo je stvarno jedna pravo dobra utakmica za njega i čestitam ovim putem. Zaista mogu samo reći da ja lično odavno nisam gledao jednu bolju predstavu jednog napadača od ove. Tako da, s te strane, super stvarno. Četvrto pitanje. Taktika Zekića ovaj put neuspješna. Taktika, pa uspješna je bila u Banja Luci, poluuspješna je bila u Mostaru, na derbiju nije bila relativno. Kada izvučete ovo sve, on tu ima od 4 ta derbija, jel tako? Od 4 derbija ima
remi i poraz od Zrinskog i pobjedu protiv Borca i remi protiv Želje. To je 1-2-1. Mogu reći onda iz te perspektive da je polovična, međutim, ovdje se vraćamo na nešto što sam ja ranije govorio, a to je da Sarajevo kao Sarajevo, ukoliko želi titulu, mora da bude uvijek na 300%. Prvi put kada budu zjevali, doće neko i pobijedit će ih. Znači, da je u petak bila ekipa, ne znam, Posušja, Sloge ili nekoga, vjerovatno bi to Sarajevo pobijedilo. Jer Sarajevo ni protiv Sloge, ni protiv Posušja, ni protiv, ne znam, Goška, Radnika, nije baš to dominacija bila. Sarajevo je pobijedilo. Međutim, u tim utakmicama ti imaš pravo da, hajde da kažem, uđeš 120% na utakmicu. Međutim, desit će se 2-3 utakmice u nizu gdje će protivnici biti malo ovi iz gornjeg dijela tabele i gdje ćeš svako zjevanje skupo platiti. Tako da evo sad se ovdje ispostavilo da jednim nefokusom na utakmicu ti primiš gol i kasnije ne možeš to vratiti. By the way, nisu uspjeli kroz igru, Sarajevo nije imalo ozbiljan šut okvir gola, realno sve je bilo nešto velika doza pritiska i to je ono što fali i to je ono što ne smiju sebi da dozvole. Imaju sad ove dvije utakmice, Radnik i Posušje, gdje bi trebalo da traže bodove, gdje nikako neće biti jednostavno, jer i tu sad su na gostovanju, budu li bar malo zjevali, mogli bi da ostanu bez punog plijena, što bi ih vjerovatno udaljilo baš za ambicije koje oni gaje. 5. pitanje, Barišića Kovljević, rutinska utakmica. Nisam očekivao, shodno da Sloboda nije ga dugo bilo u nekom sistemu konstantnog igranja. S druge strane, Barišić, za razliku od početka sezone, je dosta došao sebi i vratio se na jedan detalj u 80. minuti gdje je oduševio sve nas u onom vipu tamo u loži, kad je na prsa primjenu loptu pa iznio kvalitet neosporan, dva igrača koja se poznaju zajedno tu sa Čorlukom i kontrolisali su igru zaista na vrhunskom nivou i šta da kažem, osim da njima čestitam, to su moji prijatelji zaista i zaista vrhunski igrači koji su fudbalskom klubu Zrinski dali mnogo i Premier League Bosne i Hercegovine. Treba da ih cijenimo, da ih poštujemo i s te strane mogu samo reći čestitam im na jednom laganom clean sheetu. 6. pitanje, zašto Sarajevo podbaci uvijek u ključnim utakmicama u prvenstvu? Godinama, evo možda 3-4 godine da se ne vraća, ne mogu se sjetiti, ali evo mogu se sjetiti od jedne utakmice kad je Zakarić dao gol Rakuševu, pa onda kad su pobjeđivali par utakmica. Sarajevo ima ozbiljne nalete, dobro radi, ali mislim da jednostavno nikako da se prebaci ta barijera, evo sad da dođe sad Zrinski u ovom full naletu i da daš im 3 gola, da pobjediš to. Ne znam, vidjet ćemo kako će to izgledati, ali konstantno se vrti ista priča i s te strane nikako, bore se, da se ne bore, nije istina, rade dobro, rade dobri igrači, ali to jednostavno ne ide, očito je Premier ligaško iskustvo mnogo bitnije od nekog igrača kada ga dovodiš u fazonu sa strane, jeli, da ti kontroliše igru, da radi to sve, možda bolje prođe onaj koji zna gdje je kakva grba na ovim terenima. Nije možda nego sigurno i eto, uvijek kada treba negdje da se ili primakne ili da šta drugo bude, Sarajevo se odmakne i to će vjerovatno i trajati sve dok je ovakva situacija. 7. pitanje, Sordanović dokazao klasu, komentarisao sam baš sa kolegama gore i sa prijateljima s kojima sam bio, čovjek je odigrao jedan termin u sredini terena, onako na prvu djeluje malo, hajmo reći, da ga ima, po znacima navoda i žargonu sarajevskom guzat, ali zaista čovjek odigrao utakmicu, ja mislim da je poslije utakmice otišao na biciklu u džim, malo da provrti, vjerovatno je radio vježbe snage, nije osjetio čovjek utakmicu. Majstorija iz prve, lap, samo prva, druga, sjedni na drugu stranu.
Nisam očekivao njega u toj formi, očekivao sam da će se tu nametnuti Mali Ramić, da će se nametnuti Savić i oni svi, međutim, pokazao je zašto je igrao u Austriji, na ozbiljnom nivou i igrao i mislim da je on jedan ozbiljan kotač Zrinskog. 8. pitanje, Gulijašvili najlošija utakmica sezone, pa za očekivati je Mbappe ima krizu, a da nema Gulijašvili, tako da nije kriza, nego jednostavno nije ga išlo, fulio je loptu s metar, mada mislim da je bio offset kad mu je dao, ne znam, Keremeh. Nije mogao ništa, trči, gura i probava je nešto, opasan je on opet kad pogledate sve, ali to je to, nešto specijalno u toj utakmici da je uradio, nije da je pravio probleme, jeste jer je uvijek se zabada tamo iza zadnjih linija, ali ovo je ono nekako monotona utakmica ne samo za Gulijašvilija nego za cijelu ekipu Sarajeva. 9. pitanje, da li je kapitenska traka pritisak mladom Čeliku? Pa vidio sam te komentare i znam zašto se ovo pita, vidio sam dosta negodovanja kod njegovog izlaska iz igre. Vidite jednu stvar, moramo da shvatimo da ljudi koji ulažu u klubove žele da imaju neki povrat, to jeste prihod. Da bi to ostvario imaš više stvari. Da ti je pun stadion konstantno, da prodaješ igrače na svake godine na određenom nivou itd. Da prodavao igrače, ti igrači moraju biti interesantni. Interesantan je igrač Čelik koji ima 18 godina i koji je projekat kluba. Javno rečeno projekat kluba, uzme se kapitenska traka Đuričkoviću i da se čovjeku da bi se isforsirao kroz reprezentaciju, kroz sve ovo. Logično, ima 18 godina, izašao je sad ove godine iz juniora, da će oscilirati, da će to biti igara kakve ne odgovaraju navijačima Sarajeva, međutim, ne možeš ti zvižduke dati momku 18 godina je tvoje dijete tu iz tvog omladinskog pogona zbog prvog kiksa u toku sezone, mislim, čovjek dao go, euro go, ok, on je par puta ispao tamo kad je čužio, kad driblao, ali definitivno vam ja kažem iz ove perspektive da je Čelik igrač koji fizikom od juniora svih, vjerujte mi da Sarajevo ima možda da ima juniora koji je onako fizikom najjači, koji najlakše može da ostvari transfer, tako da s te strane apsolutno mislim da je pravilno forsiranje njega, jer evo, kada odete, pratite tu djecu, niko fizički ne može podnijeti, valja se s Nardinom gombat, valja se gombat sa Savićem, sa ovim Čuževom za njima. Nije jednostavno, tako da od mene je puna podrška, kapitenska traka je data ispravno, projekat radi se, tako se to radi. Mi moraju klubovi da živi od nečeg, ne može se samo živjeti od toga kad će Mirvić doći dati 5 miliona, mora se nešto i prodavati, tako da s te strane, to je moje mišljenje, možda vi imate drugo, vidio sam po komentarima da pretežno imate, ali ne znam šta bih vam rekao. 10. pitanje, Velež Radnik, 2-1 Radnik poveo Jovanović i onda brz preokret, to sam nešto malo ispratio, brz preokret preko Haskića i ovoga Lucija, opet Haskić tu da spašava sve kad sve gori, sve ne valja, a kad svake godine zijan. Nema šta. Mogu samo reći da je Velež malo se stabilizovao, malo smirili glavu i nisu pod nekim pritiskom više kao što su bili i treba tako relativno. Velež je neke stvari, Velež je uložio u klub, svašta uradio da bi sebi dozvolio da bude dole da tavori, tako da iz te perspektive mislim da je i pobjeda zaslužena. Velež je dominirao, okrenuo utakmicu i sada mnogo mirnije može čekati ovaj kraj prvenstva, a već sutra ide i bit ću u Konjicu, ići gledat, već sutra igraju protiv Konjica, protiv Igmana i s te strane Radnik dočekuje Sarajevo, nemaju vremena puno za odmor i moraju se spremiti jedna druga ekipa za nastavak prvenstva.
11. pitanje, Radnik blizu opasne zone, jeste Radnik blizu opasne zone i bit će tu borba, Radnik će se boriti za taj Goli otok i mislim da dobra su ekipa, ali jednostavno ima gore boljih ekipa i teško je doći do bodova, kao što sam na početku sezone najavio i rekao da će se prve 4-5 ekipa znatno odvojiti i da, evo, to se ispostavlja da će te ekipe po meni na kraju imati preko 55-60 bodova, a da će ove dole ostati do 25. Tako će i biti, ovi u sredini će neki imati po 30 i to će biti sumiranje svega. Vidjet ćemo kakva će biti situacija u Radniku, međutim sigurno je jedna zdrava sredina za igrače sa dobrim trenerom i to je to. 12. pitanje, može li Veleš do Evrope? Relativno mnogo lakše preko kupa nego preko lige, jer vidite, znate da sad svaku utakmicu svakom gori, a vi već kaskate, ne znam, Želje ima 32 boda, vi imate 19, slagat ću vas 20, ne mogu se sad sjetiti. Sad znači ti moraš 5 pobježi ili 5 da izgubi za redom, što je teško. I to je pozicija 4. za koju se boriš, koja možda neće biti dovoljna. Vidjet ćemo. Ovi rezultati borce, sve što se dešava, daju nam jedan koeficijent da 25. i 26. ćemo imati ozbiljne bodovne te koeficijente koje će nam značiti mnogo i bit će zaista uvijek, pravit će se ekipe tako da se u Evropu izlazi jer ćemo imati lakše puteve za ulaskom u neke konferencijske lige i ostalo. 13. pitanje, Igman Velež u 13h, zašto loš termin? Sutra je ta utakmica, vjerovatno će ići da to gleda. Zašto loš termin? Ne znam šta vam rekao, zgurali su to sve nekako brzo. Kad će se igrati, tamo je sad zadnja utakmica bila, iskreno nema reflektora. Kad je Želju igrao, ljudi popalili svjetla u autima, nekako je bilo mračno. Tako da nemam baš rješenje, odluka TV kuća, jel? 14. pitanje, Posušje Gošk 1-2. Utakmica u kojoj je Posušje apsolutno dominiralo, međutim gdje je Gošk pogodio prečku, pardon, imao nekih šansi i onda jedan gol preko noge, jel onaj Mandić, teo momak da centrira, ona uđe u sastav koga hoće, jednostavno ova utakmica je bila suđena da Gošk pobjedi i onda uz vrhunske odbrane mladog Karića su doveli sebe do situacije da pobjede i dođu na 5-6 bodova ovima gore, tako da potrefili se Gošku još koja pobjeda, mogli bi se oni možda malo i uključiti, malo su ovom pobjedom iznenadili ne samo Posušje, već cijelu ligu, jer nakon iz jednog mrtvila su došli u situaciju da ukoliko još koji bod osvoje i pojačaju se, mogli bi ganjati ovoga narednog gore 10. Ne znam da li će to uraditi, kakva će biti ideja, ali ajde, već sad igraju protiv borca, to će teško išta uraditi. Relativno, ali u narednim utakmicama ko zna. Kasnije je Posušje u zadnjim minutama smanjilo 2-1, ali ništa od tog, relativno zaslužena pobjeda. Ja drugi gol vrhunski, onaj momak što je izlamo onog stopera, stvarno zaslužena pobjeda Goška i čestitam ovim putem. 15. pitanje, Goško živio nade za opstanak, to sam malo prije rekao, relativno jeste, realno jeste, ali ne znam šta vam tu rekao, osim da kakve su im ambicije, pošto vidim da je to baš veliki broj mladih igrača i da li oni uopšte imaju ideju da to sprovedu, ne znam, da li je ideja za sljedeću godinu da se vrate ekspresno, ali onako kad sumiram, što se ne bi borili, imaš pravo, pa i ti mladi igrači ne mora značiti, bude li suđenje fair, možda se mogu oni potući osvojiti bodova. Oni su mogli Gabeli još mnogo više bodova osvojiti nego što su osvojili do sad.
16. pitanje. Tarik Karić najbolji mladi golman u ligi. Pa sad ću onako malo da sumiram. Ako uzmemo da je Zrinski Marić, ako uzmemo da je ovdje Rogić, ovdje je Šiškovski Mihajlović, Mufta, znači Galić, Tomić, pa nema bolje. Relativno je Tarik Karić najmlađi golman, prvi golman jedne ekipe. Mlad je u 21 godište, zaštićeno godište i mislim da je ovo pravi fudbalski potez s njegove strane. Malo je tu bilo problema i oscilacija na početku, naravno jedna promjena bez obzira na sve, džaba inostranstvo i sve, jednostavno Premier Liga nosi takvu težinu da nije jednostavno ni igrati ovdje ni braniti, pogotovo u ekipu koja se bori za opstanak gdje mentalno moraš da se vadiš svaku utakmicu i da već ideš najavljeno da izgubiš utakmicu, ali što kažu, ako treba jednom mladom golmanu jedna ekipa, onda najbolje da je to ekipa koja se bori za opstanak, jer zamislite da igrate, ne znam, gore ovim ekipama gdje vam rijetko kad dođu pred gol i onda samo lažnu sliku sebi napraviš da dobro braniš. Ovako pucaju ti po 20-30 šuteva po utakmici, braniš, razne situacije dolaziš i mislim da ovo sezona koju će Gošk itekako dobro naplatiti, a i ljudi koji su oko Karića i ja im želim ovim putem da to i urade. Jer mislim zaista da je zaslužio to i da dobro sluša svoje menadžere i tako i treba. Sluša svoje menadžere, šta misle, koja je najbolja ideja, jel ti dođeš iz jednog Klagenfurta gdje je on već bio, ne znam, u Austriji, u Gabelu i hajde ti to prevagne u glavi, međutim objasnim ljudi projekat, tako da ovim putem čestitam i Gošku i menadžerima koji su ovo odradili, a i malom Kariću jer je to jedno kulturno dijete kojem je otac izuzetno otac malog Karića je izuzetno smiren, kvalitetan, sluša ljude koji žele da mu pomognu i to je jednostavno dobitna kombinacija. Sedamnaesto pitanje. Poslušje bez Kobiljara, bez ideje. Hajmo reći, pregledao sam malo utakmicu. Mislim da je Kobi bio tu da bi bilo drugačije. Zašto? Ne znam. Dobro je on u formi i falio jedan igrač upravo to da uzme ono pa da je ponese prema zadnjoj liniji pa da onda daje na bok krilima. Slažem se s tim i mislim da definitivno je falio, ali eto, kartoni, priča, faul, ovo ono, žuti kartoni i onda vas nema i kasnije vam to definitivno izbaci vas iz takta, tako da on će već ovo naredno kolo vratiti u igru i sigurno da će biti u rosteru. 18. pitanje. Poslušje dovoljno bodova za opstanak, ali za Evropu ne. Pa to je u stvari Poslušje. Hajmo reći da je to Poslušje koje je stabilan klub, nema problema za opstankom, ali neš nikad biti ozbiljan za Evropu. A ja sam već rekao da oni godinama već prave situaciju kada će to desiti i mislio sam da će ta situacija biti ovih godina, međutim ove godine definitivno neće biti i ove godine ne vidim Poslušje kao nekoga ko se može izboriti u Evropu, ali godinama unazad su napravili jedan stabilan klub, kulturan klub, onako gospodski, nikom ne šuti, nikom ne trpe, ne zavađaju se puno s ljudima i ima prostora jer je grad i Raja voli tamo fudbal i dođe stvarno ljudi. Po meni tu ima prostora da se definitivno uradi nešto više, ali hajde. To je verovatno tamo na ljudima iz Poslušja da odluči šta i kako. 19. pitanje, Želja Sloboda. 3:0. Nije bilo toliko hladno koliko sam očekivao. Očekivao sam mnogo više publike, iskreno. Ali hajmo reći te najave padavina možda su odvukle Raju da odluči da ne dođe. Želja ima dobre rezultate, ne znam šta je problem.
Mislim da kad treba podržati, ako sad ne, prošle godine ispadaš iz lige, valjda kod nas ljudi vole to tako da kad je loše svi dođu da gledaju da imaju valjda gdje da se iskale, kad je dobro, kao vele, hajde šta će ovo gledat. Ne gledaju želju radi želje, već radi furke, hajmo reći, ali nebitno je, mislim, svako ima svoje pravo, neću ulazim u to. Utakmica ko utakmica, želje kvalitetni, dominantni, slobode jednostavno, nije to to. Od početka utakmice je dosta napada, Željo je to, jel, krunisao prvi gol vrhunskim golom Šukilovića i jedan centar Boljevića iz kornera. Druga situacija je kada pa je bio tu poništen gol Radovca u međuvremenu zbog igranja ruke Cvetanovskog. Nažalost, zaista super gol Radovca s te strane i onda u drugom poluvremenu je Željo slomio otpor maksimalno, prvo golom na otvaranju drugog poluvremena Boljevića glavom i onda na kraju golom Karića, rođendanskim golom Karića. 3:0 rutinska pobjeda Želje, sigurna pobjeda Želje, nije likog lako pobijediti i treba svaku utakmicu ući maksimalno. Želje nekako bodovno dobro, dosta dobro stoji i mislim da je nekako sebe izdvojio kao jednog od favorita za ulazak u te isto potove za Evropu. 20. pitanje. Ovacije za Ćorića, zaslužene ovacije za Ćorića. Čovjek koji već sad ima par ponuda provjerno. Znači i mislim da jednostavno svojim stavom, gardom i ponašanjem zaslužio ovacije. Mnoge stvari i on prošao ovdje pozitivne i negativne i trebao mu određeni period, ali jednostavno je takav čovjek da ga je teško ne voljeti. Ja ga poznajem i ja znam o kome se radi. Emotivan, dosta čovjek u hajpu i nekako nije jednostavno, morate biti svjesni ni doći iz Posušja i odmah praviti rezultat sa Željom. Ali eto, mislim da njemu dobro ide jer stvarno se vidi to zajedništvo, pogotovo kod drugog gola kad su onako zagrli svi i proslavili taj gol. Meni to je sve većinski zbog redovnih plata, ali mogu reći to je stručni štab i trener, to na to utiču i nekako se vidi ta dobra hemija u ovom trenutku unutar svih njih zajedno i da dobro to fercera. Nadam se da će što duže ostati i da će uz kostur ekipe koji treba da bude, ukoliko produži određeni igrači ugovore, uz par pojačanja, zaista biti konkurentan bar za osvajanje možda kupa ili da budeš gore konkurentan, da si tu u vrhu konstantno, a ne da osciliraš iz godine u godinu, da ako si ove godine izborio kup, sljedeće godine se boriš za opstanak, nego da pravi jednu Želju koji će konstantno biti tu u vrhu, što svi čekamo. 21. pitanje, tvoj komentar poslije utakmice, na šta se odnosi konkretno? Znam zašto ovo pitanje, to odmah došlo, odnosi se za komentar da Željo pobjedi utakmicu, 7 komentara, klub ti čestita, kaže dobro jutro Željovci, 7 komentara, valjda se probude ovi što su nekad tu radili ili što su igrali pa više ne igraju, pa i ko veli Željo nešto ošteti u životu, pa ljuti, neće ni gladni da lajkaju. Tako iz te perspektive ja smatram da Želju moraš da voliš i kad si u želji i kad nisi u želji. Želju moraš da voliš i da poštuješ i bilo šta da ti je uradio. Jer ti to nije uradio klub, to su radili pojedinci koji su u tom trenutku tu vjerovatno bili, s kojima taj neko nije dobar. Iz te perspektive kažem, jer ja ponavljam to, na prste jedne ruke možete nabrojati te sve silne fudbalere i sve te igrače koji su se klejali po znacima navoda u Želju i sve ostalo, a kada dođu u Sarajevo, prođu pored Grbavice, ne znaju ni svratiti.
Ima tu naravno uvijek tih vrhunskih momaka koji se tu vrte i koji su tu blizu i dođu i raspitaju se, požele, dođu, poljube, vide Dinu Pekića, zagrle Fatu, kupe još šolju ili bilo šta. Onako čista reda radi daš nešto da malo od sebe vratiš mu što ti je dao, ako ništa, dao je popularnost svakom igraču, kogod je jednom kročio na teren, a to je dovoljno. I mislim da to moraju da cijene svi. Na to se odnosio komentar, ali vidio sam kasnije da su se pojačali komentari i lajkovi. Treba želji, podrška kada mu ide i dobro. Nije samo kad je loše, treba kada ide dobro da to bude još bolje. Ne smijemo se zadovoljavati 4. mjestom, ne smijemo se zadovoljavati mogućom borbom za kup. Cilj želje mora biti jačanje u svim segmentima i napad na trofeje po svaku cijenu. Klub sa ovom bazom navijača ne može se zadovoljavati. Hajmo da plivamo pa ćemo polako. Može godina, može 2, pa može i 3, ali 4. godinu mi moramo ući u borbu za bilo šta. Kako i šta, tu su ljudi u klubu koji to znaju, da li to mogu iznijeti. Ako ne, imaju naravno dovoljno vremena i podrške da to urade, jer svako ko želi da uđe u klub i bilo kako da pomogne mora da zna da više ovdje navijači ne pale na vraćamo dugove ili tako neke stvari. Vidjet ćemo. Tu su da traže sponzore, tu su da traže da prave ekipu, da bude sve redovno, da prate trend financija, ostali ekipa. Jednostavno, ukoliko želiš da ostvaruješ rezultat, moraš imati dobre igrače, da bi imao dobre igrače moraš ih platiti, da bi ih platio moraš naći sponzore, da bi našao sponzore moraš raditi, da bi radio moraš imati broj ljudi koji rade, da bi imao broj ljudi koji rade, moraš pozvati te ljude i ovako jedna piramida. Ja o tome mogu pričati do ujutru, ukoliko se to ne izvede, ništa od toga. Tako, eto, ukratko sam objasnio sistematiku mog komentara. 22. pitanje. Boljević dobra statistika, ali djeluje kao da je mogao postići duplo. Slažem se, kvalitet Boljevića je neosporan. Mi nemamo igrača, ja Boljevića ne gledam samo kao nekog koji daje golove. Boljevića i Krpića gledam kao nekog prvi zaštitni, taj neki štit ekipe. Oni su se nametnuli tu kao lideri, to je vidljivo na oko. I neka su relativno želje, više nema one svoje djece kao prije što je imao, pa da su oni mogli da vode glavnu priču na terenu, ali ja Sulju Krpića smatram osobom koja je to zaslužila i rejtingom i svim da on može da to prati. S druge strane, Boljević je neko ko svojim iskustvom, čovjek koji je igrao u Belgiji, koji je igrao u dobrim klubovima za reprezentaciju, može sigurno mnogi igrači ovdje da nauče od njega. Slažem se da nekad to djeluje nonšalantno, ali vjerujte mi, pa valjda on najviše želi da da go, jer vidi se da je gladan golova i on bi volio da da 10 na utakmici. Ne fula namjerno, normalno. Statistika mu je takva da jednostavno kada daješ golove, asistiraš, dozvoljeno ti je da fulaš i nije, naravno, nema to, on to dobro kontroliše i nadam se da će još mu realizacija biti bolja iz razloga što mislim da i on sa svojom statistikom ove sezone može napraviti neki transfer. Nije da može, nego sigurno, jer već ima nekih naznaka. 23. Primjetno je neko jedinstvo ekipe, 23. pitanje. Primjetno je itekakvo jedinstvo, poslije gola drugog se to vidjelo, kod golova, skakanje, vidi se, osjeti se, zato rezultat dolazi, nema tu mrkih fata, ako što je bilo kod onog Brune, tam nije niko nikog mogao smisliti, tako da i mi sa strane koji to gledamo i treninge, sve ostalo, dobro to znamo. 24. pitanje, Šukilović 2 gola, 2 utakmice. Dao je protiv Igmana, dao je sad, vratilo mu se, malo je došao u sebi, prošle su ove reprezentativne pauze, treniralo se, malo zategao se, kašni dokaz, Raja su govorila kakav on, tamo vamo, vidite jednu situaciju, kada dođeš i ti u bolju ekipu,
vjerovatno se bolje osjećaš i bolje ti je nego što je bilo prošle godine u Tuzla Cityu. Došao u bolju ekipu, bolje se igra, bolje njemu ide, jednostavno samo se prisloniš ekipi i čestitam ovim putem Šukiju jer svaki igrač je bitan. 25. pitanje. Da li Radovac ima pogrešan pas? Da li je Radovac imao pogrešan pas ovu utakmicu? Najkreativniji vezni lige uz Surdanovića. Pa hajmo reći, što se tiče zadnjih veznih igrača, ti neki igrača koji silaze po loptu. Mislim da je on uz Surdanovića, da je on tu najkreativniji. Realno igrač koji je mnogo talentovan u prošlosti bio, znate svi kako je gdje zadužio kapitensku traku, u kojim godinama, koje utakmice sve odigrao. Čak šta više, mislim da će Radovac koliko izbori Evropu sa Željom biti rijedak slučaj igrača koji igrao Evropu sa 3 kluba, i Željo, Sarajevo i Velež. Dobro ga ide, jednostavno kvalitet je. Gledam, ne sjećam se pogrešnog pasa, nijednog ovu utakmicu, prošli utakmicama imao, ali jednostavno taj dubinski pas koji on krije, što je nešto kao Meka prošle godine i Samke ima taj nekih 20-30 metara pas koji može sakriti i smjelost da odigra taj pas, jer nama je općenito falio taj pas, ali evo, kao što sam malo prije rekao, kod nekih trenera ranije to kao nije bilo vidljivo, znači to je smiješno, što je dokaz da se radilo sve i svašta, da se pokušavalo bušiti neki igrači ovdje, ali ne mogu se bušiti jer ja to gledam treninge i onda dođem ovdje, to sve kažem, tako će biti i dalje. Neki igra najbolji, nebitno je ko je i čiji je uopšte. S te strane, zna se naglasova aludira na čovjeka koji je Radovca i Džabera stavljao da igraju Boba iza gola, a evo, iza jednog i za drugog ponude tu blizu, ko što ima i Džaber, ima Boljević, Radovac, svi oni imaju neke upite, tako da je za očekivati da će neki od njih napraviti transfere. S druge strane, mogu reći da smatram da je tu top igračima na toj poziciji za ovo što radi. 26. pitanje, Sloboda nikad lošija na Grbavici, slažem se. Sjećam se onih vremena kada su tamo bili Kasapović, Huseinović kada je tek počinjao, pa to su bili igrači, pa onda onih vremena sa Husrefom. Šteta Slobode. Sloboda je iz velikog grada, Sloboda je klub koji je čitav život tu, čitav život se nadigrava sa Željom i doveli su situaciju da jednostavno veliki broj dobrih igrača, ali ne može se to tek tako ni posložiti, ni bilo šta. Želim im svu sreću i nadam se, veliki broj navijača Slobode me zaista prati i daje podršku i ovim putem vam se zahvaljujem. 27. pitanje, gol Krpića čist. I to sam na Facebook page-u tamo stavio. Po meni, lopta izašla, nije izašla, sad se vraćamo opet na ono kad smo mi dali Veležu gol. Može, a i ne mora, da vam objasnim jednu samo situaciju vezano. Mada mi jedan čovjek rekao da nije uopšte do lopte dole, nego da je kad je centrirao od nekada je lopta izašla u luku. Međutim, poenta svega je da je to svirnuo prije udarca Sulje glavom, nebitno, mislim da nije to sad neki wow. I kod gola Radovca, eto, poništen, pitali ste me zato, opravdano je poništen, ruka je bila Cvetanovskog, ta ruka samo, prvo nije prirodan položaj, pogodila ga je ovdje, tako da ne dužimo vezano zato, za taj gol Krpića, mogao je to od inaka i ranije da digne. Ono što vam hoću objasniti, kada se radi o ovim linijama, mi nemamo VAR, naš nema kamere iza gola i nema te linije, vidite kad povlače iz kosa. Uvijek se ide u korist pomoćnog suca. Tako da uvijek da znate da to nikad glavni neće promijeniti odluku ukoliko nije baš vidljivo. Nisu promijenili odluku u Širokom Brijegu kada je lopta ušla ili nije ušla za 4-3.
nisu promijenili Velež protiv Željo Velež, nisu promijenili sada Željo Sloboda. Tako da vam ukratko kažem da se odluka glavnog sudije i pomoćnika će uvijek bazirati na tome da se prizna ono što je pomoćnik dosudio. Tako da iz naše perspektive je go, naravno navijamo za Želju, svi želimo jedno, ali realnost je druga. 28. pitanje, Željo ispunio očekivanje ove polsezone? Po meni jest. Željo izgubio tamo gdje nismo previše očekivali, smatram da na Grbavici nismo trebali izgubiti od Širokog, ali eto, namirili smo ta 3 boda, vratili smo im pobjedom u Širokom. Ovo ostalo, tu i tamo, ne vidim neke, mislim da se moglo protiv Zrinskog više i to je to. Sve ostalo nekako očekivano. 29. pitanje, Široki Igman 4-2. Široki Igman 4-2 utakmica vrhunska, Igman poveo golom Hebibovića, onda preokret golovima Bagarića, golovima koji je tamo još dao, ne mogu se sad sjetiti. U svakom slučaju jedan preokret na 3-1. Poslije opet 3-2 Hebibović, kada je Igman napadao jedna kontra Tomić za Lukića, zabilazi Čemana 4-2. Igman je ostao u jednom kontraritmu i zaista opet sutra igraju utakmicu protiv Veleža koji se dozvao. Velež će vjerovatno ići na bodove, bit će zaista to neugodno. S druge strane, Široki malo stabilizovao se i čekat će vjerojatno pauzu da uz nove ljude dođe, da malo promijeni roster, da fali dosta igrača, nema ni igrača. Ova ekipa što je igrala protiv Želje na Grbavici, pola ih nema sad. 30. pitanje, Igman narednih 5 utakmica istine, pa Igman je ovih 5 utakmica tako je krenuo niz, uzeli su, ja mislim, kako me sjećanje služi, uzeli su bod, izborili se protiv Veleža u gostima i onda su pobijedili kući, tako da će Igman definitivno imati tih 5 utakmica, sad su ovo direktno, Sloboda, Gošk, Radnik, imat će tu šansu da napravi neku bodovnu zalihu i da pobjegne iz opasne zone, upravo ono što je uradio u prvom dijelu sezone. Da će se bazirati na to sigurno i da će im to biti main target. 31. pitanje, Bagarić vrhunski gol, da, je li htio centrirati, nije htio centrirati, ona je ušla gdje hoće, gdje on želio i Čeman je to procijenio, da nije procijenio, jednostavno lopta je ušla vrhunski, je li puhnuo vjetar, nije puhnuo vjetar, strašan gol i čestitam ovim putem. 32. pitanje, šta je bilo sa Ramićem, čuo sam se sa Ramom, Ramić igrao pod temperaturom i nije mogao da izdrži to i njima je bitna utakmica protiv Veleža kući, odmorili su ga da može već sutra, da li su ga stigli oporaviti, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju izašao na poluvremenu jer se nije osjećao više dobro. 33. pitanje, Široki veliki broj izostanaka, ogroman broj izostanaka, nije bilo Jukića, nema Činedua, nema stvarno veliki broj igrača, ne mogu se ni sjetiti ko je tu više došao i otišao, fali u sredini, Čavar otišao sam od sebe, Kožulja nema, dosta igrača fali i on isto kraj krpe, ali dobro, bore se. 34. pitanje, Borac Sloga 4-0. Prvo poluvrijeme, dosta monotona utakmica, shodno vremenu, svemu. Teška utakmica, Borac dolazi iz jedne evropske utakmice gdje je ostvario vrhunski rezultat. Lako ćemo, prvo poluvrijeme ništa, onda drugo poluvrijeme, presjek, crveni karton. Nije, to ćemo dalje dole komentarisati, ali onda poslije crvenog kartona, Borac kad ima igrača više, Borac je kvalitetan i Borac ti zabije golove. Despotović, Kulašin, Savić i ko je još dao gol? Ne mogu se sjetiti, ali Čavić.
Da, Srećković, ne znam, Čaj, da, dali su 4 gola, riješili to i priveli to kraju, Borac se primakao gore, upravo ono, možda im je najbolje odgovarao X Nakušev, međutim, ok, stigli su Sarajevo i teško će i njih da stignu, tako da idu sad u Gabelu, opet imaju prostora da to malo zavrte, da lagano pobjede, pa opet imaju, ja mislim, slobodu, tako da Borac neće imati problema što se tiče lige, imat će sa Zrinskim jednu dobru utakmicu, a fokus će im biti još možda neki bod da izvuku i da ostanu u Evropskom proljeću i što će biti historijski rezultat za Bosnu i Hercegovinu. 35. pitanje, Crveni za Dadića. Ja ću vam biti realan sad, bez obzira što ja stavljam kada ja stavljam ove klipove, ovo sve ostalo, to se pretežno odnosi na to da vama zoomiram, da vidite intenzitet prekršaja i intenzitet crvenog kartona. Relativno, ako gledamo i Gošk je dobio crveni karton kada je Boljević pao isto onako. Bio je crveni karton, ne znam, prije par godina na derbiju kada je na centru Keremeha Coca skinuo da krene prema golu. Ovaj momak je ovako bio s desne strane, Kulašin bi vjerovatno sam izašao na desnu stranu jer je brži od ovog drugog stopera što je dolazio. Sve ja razumijem to, ali upravo je tako napravljeno da 5 puta se nešto ranije desi i onda kad se to desi borcu svi skoče. Nije niko rekao, kada je crveni karton bio za Gošk protiv Želje. Realno je tako, ja kažem kako jest. Ja ga ne bi sudio, realno, hajde. Jer mislim da prvo intenzitet, a drugo da su bili ljudi tu negdje blizu linije. On je pogledao to zadnji igrač, pravila kažu koliko zadnji igrač napravi prekršaj i nad igračem koji može izaći u izglednu situaciju, crveni karton, doviđenja, prijatno. VAR ga je pozvao, kazla je gore, nije se libio i to je to. Da nešto previše, da možete reći da nije crveni karton, Lila je to jer se dešavalo ekipama ranije da su za iste stvari isto dobijali crvene kartone i onda kad imate 5 ekipa koje je ranije dobilo za sličnu situaciju crveni, imate apsolutno. Ali kad se to desi borcu, znam o čemu pričam, kasnije sve je način prekršaja u prvom poluvremenu, sve ostalo to gigna posla. 36. pitanje. Giga Kazla. Pa Giga je postao tako lagan da on jednostavno ne benda više nikoga. Ko veli ja jučer s Barcelonom lagano, danas ovo, nema uopšte on više srkleta, on je naučio ovo, njemu se više ništa ne mora ni reći. On je lagan i on se ne nasakira ovakvu utakmicu, on je riješi za 5 minuta. Šta je kako, ponavljao sam milion puta, a za ovog drugog što je bio u kombiju, Kazlonija, o njemu ne mogu više trošiti riječ, smara me, tako da eto, zabilazite ga s pitanjima, kad nešto kiksa možda može, ali by the way, on je zvao Gigu, tako da, on je zvao Gigu da ispravi odluku. Jer je Giga dao žuti karton. 37. pitanje, Borac Zrinski je sada utakmica sezone, da, kao što sam govorio da je sad bila Sarajevo Zrinski, jer bi Sarajevo tom pobjedom došlo gore i vodilo glavnu riječ. Sada to više nije, sada je glavna utakmica Borac Zrinski, gdje ako Zrinski preživi i to gostovanje, mislim da će biti favorit za titulu još veći, iako su mi već sada. Tako da i mogu da kažem da je to jedna utakmica koju isto jedva čekam da pogledam, da vidim šta će se dešavati. I 38. pitanje, historijski uspjeh čeka Borac. Oni, ja mislim, mogu ostati u Evropskom proljeću i da izgube sve, samo bitno je kako ovi dole budu odigrali to. S te strane želim svu sreću da povećaju koeficijent, da ostanu, da ipak prezentuju Bosnu i Hercegovinu. Tamo je grb Bosne i Hercegovine, tamo je zastava Bosne i Hercegovine i meni apsolutno ne interesuje kako se to gleda. Meni je bitno da ekipe iz Bosne i Hercegovine prave rezultate, zato što će svim našim igračima mnogo lakše biti da se prodaju i da odu u inostranstvo. Biće nas više u Evropi, više će se znati o nama. Cijeli projekat je bitan u svemu tome i
mislim da Borac ima velike šanse i izgledne šanse za evropskim proljećem. To bilo to. Analizu kola pišite komentare i prijedloge ukoliko dođete do ove 55. minute, pošto vjerojatno svi preklopite ovaj video do kraja, slabo ga ko pregleda 55 minuta. Pa vidjet ćemo danas izaći sudije, pa ćemo možda najveće se nekad uključiti live ili nešto, skontat ćemo. U svakom slučaju najavit ćemo i to, pa makar u vožnji sutra u Konjici. Hvala vam još jednom, podrška i ono što vas mogu zamoliti je, evo, 4000, jel, skoro 250, nije, pardon, 4450, ili 4350 subscribera, fali mi još 650 za 5000, da li ćemo to uspjeti da nakucamo, ne znam, ali potrudite se, pa da gazimo. Vidimo se i doviđenja.